Ang buhangku latang meriah karito tap hambur beli la rehi nanu la acara pamaringu eti la YKB TV. Bande ditarungnya na pulung na miri malakata hamayang. Do miri maningkola awang. Buhang manya parungu ya na pulu manang kapepi arikama. Amin. Ang buhangu latang mirihu karito. Napulong manang naparungonda la lodo naho vieling la pabo bang kawudu dambu dalar walu do dalar hakabul hau na tema na lawanya nama palaku ya na kapadi ya na tau nama pakapadi ya tau nandalar hakambulu yedu ya kana papatanda na bawana ambi mangadatu napa ndapira anapa namayila napapadami mata wanyimi kay tutur lay nyungga hikuanggaya naluri langataka nama palupang bayeya napawua gunggay ba italo ang buhangu latamne meriah karito nyuta tapi hamumanya rukuna diskriminasi bawanda na diskriminasi nuna maakatia lamata nai ala kanadu ndenatu anya wili na ang napataw na papadika na miri rukuna yana dangu na tau na mangalanya na mayila ruku bana kapadiya wieling la angu napataw ang buhangu latamu nay miriah karito nakabungguru la samirna damayila paray ruku ngala danya nama kapadiwa wieling la pareta wieling la tau damu ang wieling la tau yahundi la paray nuna damut atau harani da menjadi tukang jangan dia da marubuk la maramba Romawi dia da ngalang aku unna parama nyuda da ngalanya mayila parai ruku da kembali da tau damu jangan dia da tau Yahudi ruku da kembali da tau damu da tau harani la samirna dapat taman jala penjara para ruku banda da pihu pamarubuk la maramba dangu para ruku kembali ku datau dangu ali la unang Yohanes imiri na panau ruku na tutur dang damayila da dapat ruku da ndeda kahewa ndena kahewa da tutur da lai miri dangalanya naluri na pambadaran di naik Allah namayila hakambulu lodo nuna pangiran nanya namayila naman demandai ampun doan dandinya mandung makai nuna yedu yaka bayi mandung ladalu lawangnya nama kapadi kai ambung buatan monong do anggu buhangu latamu na meriah karito. Jaka tangalanya na pamayila wang. Ambu buat amono damu ambu doan dadi na parhayan. Parhaya yay miri nangita maya na mayilanda. Iya na panawang bunda nyuta. Ambu kata kapadi iya na ang napataw kanadu na angon dapat tahu batau papadika nai Allah na patembi inda dang tambuhannya amin malakata hamayam miri kapipi manu ayana luri mata kama buhanya na ang mapataw laluri ma lapintana yana amin ang buhango takala yohua na pulong na miri ambu marombang rupa laikia
subscribe, dango pabirnya laang da patawan. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.